yegwe iningagi ningagaje mu Rwanda saba nkabigagi gagaje ubukungu Rwanda iyo mpawa amahoro nkamwe amadovize kabyari iningagi rw'amarwa saba iziyo mpawa amahoro nkubeza kwibaruka ya madovize nk'ingagi tuganziriza ubukungu yegwe kabyari byiza by'u Rwanda kubyara kwawe bidufitiye akamaro ingagi mu birunga zibarutse ingagi mu birunga zibarutse ingagi mu birunga zibarutse ingagi mu birunga zibarutse. Nyamirango usuhuze aho ukurikira ibiganiro bitambuka hano kuri M-Shine Present. Umunsi ni tariki 5 z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2025. Hano mu karere ka Musanze urujya n'uruza ni rwose, abantu barava imihanda yose berekeza mu Kinigi aho hagiye kubera umuhango wo kwita izina ku nshuro ya 20 abana b'ingagi 40. Muri abo bana b'ingagi harimo 18 bavutse umwaka ushize wa 2024. Muri iki kiganiro tugiye kubagezaho uko ingagi zibaho, mbese ingagi zihuriye he n'abantu, n'ubuhe burwayi bufata ingagi. Byose ntucikwe, hano ni kuri M-Shine Present. Wibuke gukora subscribe niba utarayikora, ukore share, wandike muri comment uko umva ikiganiro. Ni MNA ugiye kukugezaho iki kiganiro. Ingagi rero nkuko twari tumaze kubivuga ngo zigira indwara nk'iz'abantu. Umva Dr. cyabivugaho. Na Dogiteri Julius Nziza uhagarariye abaganga b'ingagi mu Rwanda. Zirwara indwara zenze gusa n'iz'abantu, irakorora kandi n'udukoko dutera ubwo burwayi nk'ubufata abantu n'izindi nyamaswa ubundi mu bisanzwe. Bishobora kurwara na kanseri, rezo twasanze zimwe zishobora kurwara kanseri zikaba wenda zagize ari umubiri wayo wahindutse ikarwara kanseri. U Rwanda rwashyize imbaraga mu kurinda ubuzima bw'ingagi. Kuri ubu izi nyamaswa zifite abaganga bihariye bazitaho bazwi nk'abaganga b'ingagi, Gorilla Doctors. Mu karere ka Musanze hubatse laboratoire ya mbere ikorerwamo ibizamini n'ubushakashatsi ku ngagi n'izindi nyamaswa z'inyagasozi. Umuganga uhagarariye laboratoire za Gorilla Doctors, Dogiteri Tumushime Claude, avuga ko yabaye igisubizo kuko mbere ngo ubuvuzi bw'ingagi bwari bugoye. Icyo gihe byadusaba ko dufata ibizami tukabyohereza hanze, ibyo kandi urumva muri ubwo buryo bwo gufata ibizami ukabijyana hanze byadutwaraga amezi nk'atatu, hagati ya 2 na 3 cyangwa bikagera no kuri 4 kugira ngo tubone ibisubizo. Ibyo rero byari ikintu gikomeye cyane kitatumaga twihutisha ubuvuzi bwacu. Nkwaye nk'urugero nk'ibintu byadufataga amezi 3 kugira ngo tubone ibisubizo, ubu dushobora kubibona mu masaha 28 cyangwa se hasi yayo. Urumva rero iyo ko ari intambwe ikomeye kuri laboratoire nk'iyi ngiyi. Ku bufatanye na kaminuza ya California Davis, abaganga b'ingagi bamaze igihe bahabwa amahugurwa kuri siyansi ya microbiome, aho bifashishije ikoranabuhanga bari kwigira hamwe uruhurirane rw'udukoko duto cyangwa se mikorobe turi mu ngagi. Ibi bikazarushaho guteza imbere ubuvuzi bwazo nk'uko bisobanurwa na Professor Jonathan Eisen, umwarimu wo muri iyo kaminuza. So the point of the workshop is mostly to expand people's skill set and thinking to think about some of these other microbes and how. Ishingiro ry'amahugurwa ni ukongerera ubushobozi abaganga kugira ngo barusheho gutekereza byimbitse kuri utwo dukoko tundi. Nibyo koko abaganga b'ingagi n'abanyamwuga basanzwe bazi neza udukoko dutandukanye dutera indwara, ni ibintu bumva neza n'uburemere bwabyo. Gusa microbiome yiga ku dukoko twose utuba ku ruhu, mu kanwa n'ahandi hose, n'uburyo wakoresha mu kudukurikirana. Hari itandukaniro rito ku bisanzwe bikorwa mu kwiga ku dukoko tubi duteza ibyago. The methods that you use to do that are a little bit different than the methods that you use to study the bad organisms. Umushinga w'abaganga b'ingagi ukorera mu bihugu by'u Rwanda, Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho icyicaro cyawo kiri mu Rwanda mu karere ka Musanze. Edi Kambali, umuganga w'ingagi wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yishimira ubufatanye bukomeje kubyara umusaruro hagati y'ibi bihugu. I'd like to say that what is making me happy in my daily activities is the regional collaboration we are having and this connection. Ikinshimisha mu kazi kanjye ka buri munsi ni ubufatanye bw'akarere
kuko bitworohereza inshingano. Turabona ukuntu abantu bumva kimwe ku kwita ku buzima bw'ingagi. Turakorana kubera ko muri siyansi nta mupaka. In science, and these gorillas, as they are in the same environment, ecological forest, we can say like Virunga Massif. Izi ngagi zisangiye ishyamba ry'ibirunga. Rero twese duhuje intego ku gushakira hamwe umuti w'ibibazo tugamije kuzirinda indwara z'ibyorezo bigenda bigaragara nka Ebola, COVID-19, ubushita bw'inkende n'ibindi. Aho twese tubyumva kimwe tugakorera hamwe kugira ngo duhuze imbaraga. Umuyobozi wa Gorilla Doctors, Dr. Tierra Smiley Evans, yishimira uruhare abaganga b'ingagi bagira mu gusigasira ubuzima bwazo. It's actually very exciting to know that the mountain gorillas are the only great ape species that are actually increasing in number. Biranshimisha cyane kumva umubare w'ingagi z'imisozi ukomeje kwiyongera, kandi ubwo bwiyongere abaganga b'ingagi babufiteho uruhare rurenga 40%. Icyo ni ikintu kiduteye ishema. Hari ubufatanye mu kwita ku ngagi hagati ya RDB na Gorilla Doctors. Kabone nubwo hari ingagi yarwara, ariko igishimishije nuko tubimenyera igihe igahabwa ubuvuzi bukwiye. And provide interventions and medicine for those gorillas. Kuri ubu u Rwanda rufite abaganga b'ingagi 6, ni nabo bafite mu biganza byabo ubuzima bwazo bitandukanye na mbere kuko zakurikiranwaga n'abanyamahanga nkuko bishimangirwa na Dr. Nziza Julius. Ubuzima bw'ingagi ntabwo bubikira mu maboko y'abantu b'abanyamahanga, buri mu maboko y'abana b'u Rwanda y'abirabura, ubundi aribo bagomba kuba aribo ba mbere kuri iyi songa. Eso ni ikintu cyo kwishima twebwe nk'abaganga, guhera kuri Jim Foster wari umuganga umwe ukaba turi abantu 6 mu Rwanda n'abandi bo muri ibi bihugu babirabura bashinzwe ubuzima bw'ingagi. Ndumva ari ikintu abantu nk'abantu ba kasonera bizingagi bagomba kwishimira muri rusange. Umushinga w'abaganga b'ingagi watangiye mu mwaka w'1986 bigizwemo uruhare n'umushakashatsi w'umunyamerika Diana Fossey. Mu myaka irenga 30 ingagi zisaga 550 nizo zimaze guhabwa ubuvuzi ku ndwara zitandukanye. Tubibutse ko uyu muhango witabiriwe n'abastari batandukanye baturutse hirya no hino ku isi, abo baherereye no mu karere ka Musanze, harimo nka Bukarisanya wabaye umukinnyi w'ikirangirire mu ikipe ya Arsenal, akaba yoherejwe n'iyo kipe muri ya gahunda ya Visit Rwanda, ndetse na Janvier Pastore woherejwe n'ikipe ya Paris Saint-Germain muri gahunda ya Visit Rwanda. Aho ayo makipe yombi afitanye amasezerano n'u Rwanda binyuze mu kigega RDB yo gufasha kwamamaza muri ubukerarugendo bw'u Rwanda. Niba utarakora subscribe kuri Msheni Present yikore, ubundi dukomeze tubane.